ariko kandi mbere ya kujyana amakuru tuyinjiyemo by the way, kamanzi suza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'Uburundi. Mu gihugu cy'Uburundi baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, bari Bujumbura na za Cibitoki. Tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi rwose bari mu bice bigiye bitandukanye, bose rwose tubahe ikaze badukurikira bari hano i Rwatamasimba. Ariko ndi Uganda, mwari muzi ko nabo bariyo, Uganda bariyo, za Congo bariyo, ndetse n'andi hantu bigiye bitandukanye hirya no hino muri Afrika. Usanga no muri Nigeria bariyo, bariyo cyane rwose. Yes, tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Ariko kandi Rwatamasimba mu ntara ya gatandatu diaspora bataramu bari Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Faransa, nabo tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Nyamuneka ari nayo mpamvu nkubwira ngo batayari kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo. Fire, reka twinjire. Ingingo z'ingenzi tugiye kwibanzaho. Nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Mbayahaga, ngira ngo murabizi rwose. Uyu mupasiteri mu gihugu cy'Uburundi yigize akarakajyahe. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati uyu mugabo yari yakagabuye ku mutima, ariko bigendanye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza, by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu mvuze ikigabo nuko ari munini cyane. Ni ukuvuga ngo amakuru namaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Mbayahaga, ngo by'umwihariko ngo kuva yavuga kurinda ageze aha uko angana imyaka afite, ngo nta munsi n'umwe rwose ngo ari yumvamo ubwoko bw'abanyamurenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamurenge ni ibintu navuga atari byiza, byose bibi ku banyamurenge uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru yo mu gihugu cy'Uburundi ndetse n'ibitangazamakuru bya hirya no hino muri Afrika bimwandika binamugaruka bivuga ati Pastor Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kugoma kwisheta ku bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamurenge nabo ni abantu nkaho mwese muva amaraso amwe kandi mukora bimwe. Rwijya kubashyira mu kanwa kawe buri munsi urabavuga. Ibi rero sibyo nje kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kuba yanibandaho. Muraza kunyemerera dusimbuke ahitwa mu mujyi wa Uvira, mubwire buryo ki icyitwa Katanyamaza wa Zaledo nyamuneka zongeye gusubiranamo. Benshi bakagira ngo urugamba ruratangiye, benshi bagize ngo urugamba ruratangiye, ariko njye amakuru nza kuyakurikirana nsanga icyitwa intare zasarangwe ntabwo zigeze zataka. Abakomando cyangwa se abasirikare bagera ku 3500 nabo bamaze kugera mu bice bya za Ruvunge. Ibi nabyo aha ni mu bice bya za Uvira, niyo mpamvu ngomba kuyivuga. Hari ikitegurwa kidasanzwe ku kijyanye n'imirwano ishobora kuza guhuza cyangwa se igomba kuza guhuza izasarambwe n'igihugu cy'Uburundi cyangwa se n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndetse ibingibi ubu tuvugana nyuma ya deployment z'abasirikare benshi barimo baragenda badeployingwa. Icyitwa AFC intare zasarambwe zamaze guhita zitanga gahunda idasanzwe, zitanga amabwiriza ku basirikare babo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko ibyo bashaka bashobora kuza kuyibaha. Abantu b'Imana narababwiye ni ibintu mukina nabyo iby'intambara. Narababwiye ati mu bigenze gake mugiye kubona urugamba. Uwitwa Sebarundi ashobora kuba agiye guhungabanira cyangwa se kubonera byinshi muri uru rugamba. Ndababwira n'iby'umujyi uvira mu bitereke hasi, uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita Umurundi. Umurundi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kandi mubireba n'amaso yanyu.
Ibi si byo tuje kubabwira bya Uvira, kuko murabizi igihugu twibandamo n'iki Burundi, nuko n'abarundi barimo baradiployingwa hano. Niyo mpamvu turimo turababwira tuti ibintu bishobora kuza kugenda gutya na gutya, tukabona umujyi wa Uvira ibintu bihinduye isura. Ibi si byo nje kubabwira, ahubwo munyemerere duhita tugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse nyuma y'uko uwitwa General Neva, uwitwa General Prime Niyongabo amufata inyamabanga adasanzwe, by'umwihariko n'ibitabo bikomeye yanditse akabimufatana, ngo uyu mugabo ashaka kubikoresha kugira ngo arimbure bamwe mu bo bafatanyije kuyobora iki gihe cyangwa se muri ibi bihe atangiye ashyira abandi bayobozi. Ibi nimba mwibuka tekinike uwitwa Chilomba cyangwa se Kisegedi yakoresheje ubwo yiyamamazaga, iyi tekinike isa nkaho uwitwa General Neva nawe yo agiye gukoresha. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hafi uwitwa Ernesto, nyuma yo gupfa Ernesto uwitwa Gervas Dakobuca bakunze gutazana kugarika ahita baritaya, baramutaringisha. Ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko uwitwa Reverien Gikuri y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bashobora kuza kumushyira ku ruhande. Ikindi kintu kirimo kiragaragara ni ukuvuga ngo uwitwa General Prime Niyongabo mwenyewe kashe makokera umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe nadacunga neza bashobora kuza kumukimiza. Mwaba nk'Imana mwe, ese mwaba muzi iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Mwaba muzi by'igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Ndaje mbabwire mube mwitonze gato. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana namaze kumenya amakuru ya drone 3 zitwikiriye ahantu, ndetse izi drone 3 ngo zikaba ari drone zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyahawe n'igihugu cy'Uburusiya, ngo zishobora kuza kwifashishwa mu kugaba ibitero by'umwihariko mu mujyi wa Uvira mu gihe urugamba rwaba rwabaye imbere. Ese mwaba muzi uko nubwo izi drone zimo zategura icyitwa intare za Sarambwe, nabo hari indege z'intambara bafatiye ku kibuga cy'indege ya Ruporogoma? Ibi bintu murabizi. Niyo mpamvu babwira ni uru rugamba mwaba nk'Imana mwe, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo batupokarame, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo bande na bande, uru rugamba ni urugamba rukaze, ni urugamba kandi noneho igihugu cy'u Burundi kirimo mu buryo bweruye rushobora no kuza kubagiraho ingaruka. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira, nubwo igihugu cy'u Burundi kiri kuryamira amajanja, icyitwa Red Tabara nacyo kiri mu myiteguro idasanzwe mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite nuko isaha ku isaha iyi Red Tabara iregeye, ikaba iregeye nyuma y'uko FARDC n'abarundi bamaze gutangaza ko bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Ese ubundi ibi bintu biraza kubakundira? Ibi bintu biraza kubashobokera? Nyamuneka ibi bintu biraza kubakundira? Biraza kugorana, biraza kugorana. Biraza kugorana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nk'ubu munyemerere mbabwire ko turi bugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko aya makuru turi bugarukeho. Nyamuneka aya makuru turi bugarukeho biraza kugusaba gutera agatebe. Ubu tuvugana uwitwa General Guillaume Bunyoni aracyakingishijwe ijisho. Impamvu acungishijwe ijisho turayizi. Impamvu witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo akimucungishije ijisho twese turayizi. Ni impamvu yuko mu gihe yacunga nabi bashobora gukora ku gipurizo ugasanga birahuye ngo wa, ni ukuvuga ngo uyu mugabo aracacungishijwe ijisho, kandi amakuru mfite atari ivumbi. Uwitwa General Neva aramutse yongera kwegukana kuyobora igihugu cy'u Burundi, ibi bintu biraza guhagarara. Ibi byo gutotezwa aba ba Bunyoni bari mu magereza, uyu mugabo murabizi yuko bamushinza kudeta mu mwaka wa 2015 ndetse ngo n'izindi kudeta zagiye zitegurwa mu gihugu cy'u Burundi.
ibi bintu murabizi neza, ibi bintu murabizi neza yuko rwose ngo isaha ku isaha bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Abantu b'Imana njye murambabwira nkababwira nti ibintu mbababwira mujye mubifata uko biri, uko nabibabwiye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ibibazo, ni igihugu gifite ibibazo. Hari umuvandimwe ariko uzi ko uzi ko bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo, noneho hari ukuntu nyine amakuru yinjiramo, noneho ugasanga kuba wagira gutya rwose ngo wibuke ngo ntiwavuze impfunyamfuge, ugasanga biragoranye rwose bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo. Sinkubeshya, ibintu byo kuvuga impfunyamfuge rwose ndumva byagoranye, ntabwo nkivugira nka prolonja paka bikaza kurangira, ahubwo nkarutse inyuma mu byo yenda navunaguye gake gake, ariko nka prolonja paka, kuko rwose uburyo mfite imyuka n'amagambo yo kuvuga ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu bitangaje cyane. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko uwitwa General Mwenyewe Prime Niyongabo arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva ibyo akora byose amukure mu kanwa ke, ndetse ntazi no gukora ikosa ryo kuba yamukimbiza cyangwa se yamukura ku buyobozi. Igihugu cy'u Burundi kigahomba byinshi, kigahomba byinshi kabisa. Ubu tuvuga nuko bwije nuko weekend nako ibintu bikomeje guhindura isura, by the way nako ibintu bikomeje guhindura isura. Uwitwa Neva akomeje kuba Neva akomeje kuba Neva kugeza amagingana n'ubu tuvugana. Numwe mu bantu ushobora kwikanga uyu munsi batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo, uyu munsi bakaba batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo. Impamvu ni impamvu nta yindi, ahubwo impamvu nuko arimo arikanga ko bamwe mu bo bafatanije kuyobora bashobora kuza kumukora akantu, noneho bikarangira intebe ye bayikabye. Murabizi turacyabura imyaka igera ku 2 abura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora ari ku rwego rw'interinasiyonali yemewe y'umukuru w'igihugu. Ese koko iki gihugu kiraza kugira amatora y'umukuru w'igihugu witwa Neva kiyobora igihugu cy'u Burundi? Ibintu byanjye muri comment. Murabizi ko datazamushishwe, murabizi ko aba bagabo nubwo bari mu ntambara barimo barahushwa amakudeta. Ngira ngo mwarabibonye ejo bundi kwa Kisegedi bamwita General Christian Kiwesongesha. Uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ubu no musirikare uri hafi ya perezida rwose wungirije wa Kisegedi, utanga inama, umujyanama mu bya gisirikare. Urumva ni umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi ntiyaramushoje se? Amakuru nitwayababwiye. None urumva nimba ibi bintu biri gushaka kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse bigashaka no kuba mu gihugu cya RDC, biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite? Biraza kurangira birangiye bamukuye mu nzira. No kuvuga rero mu gihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu mubwira ni abataramu bagomba kuza kuba maso bakaryamira amajanja, kuko muri ibi bintu navuga byo gufata Uvira, ahubwo nibacunga nayo imbaraga nyinshi bakazijyana Uvira, bishobora kuza kuba baho ibibazo hano ku kibuga cy'indege no kuri radio na televiziyo by'igihugu. Bishobora kuza kuba abantu ibibazo, ugasanga imbaraga nyinshi bazishyize Uvira, mu gihugu imbere nta kintu basizemo, none abataramu bagahita bakora kakakoryo ka pa. None ko imbaraga nyinshi baraba bamaze kuzitwara. Biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite nyamuneka? Ibi nibyo mababwira rero ati nyamuneka we Neva rwose uri Neva nyine, kora ibyawe witurize, kora ibyawe witurize.
kora ibyawe witurize, kuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuguhindurakana, bishobora kukubana bibi cyane, bibi cyane, bibi cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwire yuko noneho hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, nubwo izi ndege zirimo zirategurwa zigategurirwa Bujumbura, hari n'amakuru mfite atari ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo kandi bikomeye. Ibyo bitendo bikaba byanakorerwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mumaze iminsi mufata intasi, none izi ntasi mumaze iminsi mufata, izi ntasi mumaze iminsi mufata niziza abazituma nibaza guhaguruka biraza kugenda bite? Abazituma bagahaguruka bakaba bati noneho twaje twambaye, twaje, biraza kugenda bite? Kandi iki kibuga cy'indege cya Bujumbura basura buri munsi, neva nacunga nabi bizamubana bibi cyane, bizamuhindukana, bizamuhindukana kabisa kabisa kabisa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ndimo ndakira amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi agaragaza ko isaha ku isaha hano muri iki gice cya Ntuza, muri iki gice cya Ntuza cya Bujumbura, umutekano uko bwije n'uko bukeye urimo urakazwa, kandi kukazwa k'uyu mutekano urakazwa, ariko ari nako abasirikare mu bari bacunze umutekano bamwe muri bo bakomeje kugenda bahindurwa. Impamvu barimo barahindurwa, hari ubwoba bukomeye yuko izasaramwe zishobora kugira gutya zikaba zakora agatendo. Hari ubwoba bukomeye by'uko ubutasi bw'u Burundi bushobora kwikanga bamwe mu bo barimo barakoresha ubu tuvugana aka kanya bashobora kubasoza, kandi ibyo ni ibintu bishoboka, ni ibintu bishoboka. Bamwe mu gukorana nabo bashobora kurangiza, bashobora kugusoza, ugasanga baguteye kudeta cyangwa bigize ukundi bigenda. None wabahagarika se? Wabahagarika mu buhe buryo udafite imbaraga zo kubahagarika? Yes, ni ukuvuga ngo rero ahangaha Bujumbura nyine urumva abasirikare bari guhindurwa uko bwije n'uko bukeye, bagahindurwa ubutitsa mu rwego kugira ngo haze kubaho ikintu navuga yuko ari nko gutanga umusada, cyangwa se haze kubaho ikintu navuga yuko ari ugukoresha abantu batamenyeranye mu rwego kugira ngo ugerageza kugambana afatwe. Gusa n'ubundi isaha ku isaha ni ibintu bishoboka cyane, umuntu yakugambanira akakurangiza, umuntu yakugambanira akagusoza. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda atugeraho mu buryo navuga ko budasanzwe. Tuvamo gato tugaruke ku kijyanye na CNDD-FDD. Ubu tuvugana abataramu baracyacungana ku rwego rwo hejuru. Agatoni Rwasa buriya bagenda bagaceceka, ariko amakuru mfite nuko bataryamye. By the way, ntago abataramu baryamye. Isaha ku isaha ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Aba banda kugarika bamaze gutera imigongo ubutegetsi, ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Reka mbashimire, dusubikira ahangaha, ariko mu kanya gato kari imbere turaza kuza tugaruka n'andi makuru mbabwire timwe murebye ibyo. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari uwo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo.
ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho, ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu, cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nuko abahinga babivuga, canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cyawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kujya hejuru y'urya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko, arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kujya hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akubwiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nicyo gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka, hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu jya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo
bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Congo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengerwa, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twovuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afurika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Congo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Congo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Congo. Ariko mu gihe Congo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Congo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko
mu gihe Kongo, Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, ni ibintu by'akajagari. Nicyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abantu muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagira ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kubibona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibeshe gushyiraho umutekano. Ibihugu ko ari bitatu bya Afrika
niyumvira yuko ari ishema ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ngo Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza aba perezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza aba perezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko cyo nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyemanga. Perezida murazi mu ijambo Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze wa Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba Wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi
bugiye kuhahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Nimba Uburundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze ya migwi yose irwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare